Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Yang kipu haba saudara? Kanyo tengah di kawasan Lamno, Aceh Jaya. Yang tujuan dan maksudnya dalam perjalanan menuju kepada kebun Mbak Rame. Alum nasi turunkan Mbak Rambe. Tapi hana perkara bak rame ataupun bak rambe yang sama saja. Yang penting tujuan kita jai no untuk dapat dapuau rumah. Memang bro bacut jalan tapi hana upu perjuangan dan usahanya kapayahna untuk tercapai yang masa yang susahnya menancit untuk tercapai ngat je dapuau boh rame kena kampung tu nya. Payah terlalui dengan jalan yang bro bacut hana tapi le yang get ada bro bio bacut menan hana tak bro. Selamat mengikuti perjalanan kamu saudara. Baby, you're perfect, so let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Alam sekitar yang cukup dan indahnya yang menambah semangat kamu untuk mengunjungi tempat-tempat yang lagi nyerupa. Saudara, yang tertarik? For you, and if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, so let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out. Saudaranya katro tempat untuk tapi siat dengan to pakaian ile kalau dengan to pakaian itu baru dai rame kan mungkin tasu baje yang laga untuk dai sibak bak rambe kan mungkin kan. Melihat alam sekitar ile siat nanti baru udah menuju bak yang namanya dengan bak rambe. Makan makan. Yang dah. Nyan ban saudara, selamat datang di area bak rame. Yang duhnya yang ke dengan bak rame. Takalan situasi le. Nyan kabur cinta, bak rame udah kabur cinta. Belum dah je ya. Si adik je. Bak rame lagi kenal lagu Bak rame belalang kupu-kupu. Ya. Nyan situasi di atas bak rame. Nyan, sini kalian rekan, beuh. Beuh.
Ada apa? Iklam no. Kan empat lah mah. Empat yan. Memang yang ciri khas dengan bak rame-ramenya adalah Oji Raya Baju dah. Nyo sedang berada di ada bak rame-rame ya. Ya, pemandangan pihak cukup dan indah di gunung-gunung. Ini kawasan bawah memang indah dan. Nyo sang kaji drone ya. Kaji drone ni ya. Buh kalau dapat. Ya lehek dak perjuangan. Ya ni barame yo kamu turun kamu ke kamu boh rame berpeduboh yo. Ya kaji mau cabut lagi pak tempat nah balik rumah Ustaz. Barame pi kali dapat ya. Your life's hard enough and you're not strong enough to be bleeding from your heart. The strain has got too much. I feel you're losing touch. You let your inner beauty slide. And if I'm gone tomorrow, would you feel my sorrow? Don't you know I'll be there to the bitter end of. Won't you be my baby? 'Cause I won't let you down. No, I won't let you down. And I'll never let you down. Hana terasa saudara. Ya, nurung-nurung kalau ikuti kamu untuk dapat beramai-ramai. Dan hanya Eno kumantang video yang dapat kamu persembahkan. Dan tunggu video-video selanjutnya untuk rekan-rekan Buah Hati Bandung. Must have been a fight to keep your dreams alive when you're aspiring to his walls. And if he's gone tomorrow, I won't feel no sorrow.